amakuru go kushorore kanisa n'ekimanyi sangwe kanisa nebasa kukora emigenzo yono mu butongore nko kugitiramo abagore okubateriza amabana n'endijo mingi kandi umureberezi Sheldon Mwesugwa yashorora emyanyo mu kanisa irabe nekorwamo emigenzo nkibaterizo ekituti nemeze rukwera nabwanyuma umureberezi yataha baronde barukwika 20 mukono aho n'umureberezi yahiga abantu butosho kufahamagara gabo kutari kurinda ngo babanze barwara tuzikiro mwishi nawe shukari na pressure baba tungere na plot akadabira yo wishe mulungi ekitangaza nyo manyane kunda kuchoroza kandi ko kuna bagambira noyenga atuyikisaba omushomesa korero omushomesa ayinituma ogongweno ntabaruzo umunjire yaburwa chaplain wa Bishop Reverend Modern Kwechenga yahiga bikirizo butosho kuhereza mukama batine kweganda kwisha kusharura n'ikiremo wabibere ko kumubaka suwara kamwe kebihimba ko kuzakusharura sharure tebe ejo manyisamu erunje yo kubiba rahanga yaza kuzumura na pereza dabo mukama witasimu zobe ryabarukuru munonga abakristayo boburisa bwitu kandi bukira munonga abo muri abwe kanisa ya Makenke cyacu Uganda abakwe kanisa yerizo yatongozuga emigenzo bireka rukorwa wonko kwita okwe hatiya okubiretine erizo baranga yatkoraje abantu bija kwana bagenda kanisa gasha kwa Susan Charsima.